Dobar dan. Nalazimo se u udruženju Velika djeca, koje je osnovano, znači, 2013. godine i ovdje smo, došli smo službena lica koja ne daju da se snimaju. Ja bih zamolio, ja znam da mogu snimat, a inače ja sam profesionalan novinar i nalazim se u svom udruženju i evo ova gospoda ne daju da se snimaju. Zašto gospoda ne daju da se snimaju, ja ne znam. Ali evo, tu su i policajci, vrši se mobbing nad Almirom Arnautom Belim, vrši se mobbing nad članovima udruženja Velike djece i evo ja snimam, ako je zabranjeno snimati u Bosni i Hercegovini. Znači, zamolio sam ih da mi samo objasne zašto ja ne smijem snimati. Evo, vas, imate priliku da budete sad, pa sam se vratio da radim svoj posao, ja sam novinar, profesionalni i naučni. Zašto ja ne smijem snimati vas kako radite svoje radnje? Da li sam vam ugrožio posao ovim snimanjem? Pitam vas sam, ja sam snimao sve do sada. I pošto ću skidati taj video, zašto ja ne smijem snimati? Možete mi reći, gospodine? Možete napustiti udruženje Velike djece ili da zovem ja svoje security udruženje, ozbiljno. Ja vas sad pitam, da li ćete napustiti Veliku djecu, gdje nećete, hoćete se predstaviti u kameru, kao službena lica, evo ja vas snimam. Ja to smijem, gospodine. Ja smijem snimati što ja hoću. Unutar svog udruženja, unutar države Bosne i Hercegovine smijete snimiti gdje god hoću. Vi ako radite svoj posao, javno, vi ste javna lica, znači, vi niste javna lica čim ne daš da se snima. Gdje reci u kameru da ne daš da se snimiš? Molim te, gospodine Mahašiću, ili gospodine, kako si rekao. Možete mi reći u kameru da, evo, snimam. Donesi pristupnice članske i molim vas, zoni sve članove da dođu, idi dole, sjedi na moj laptop, pošalji poruku na revolucionarni pokret Velika djeca, pošalji nam na sve grupe članove da dođu, da se upoznaju sa službenim licima koja ne smiju da se snimaju. I vi ste smiješni. Vi ste smiješni. Ja neću dati kameru, ajmo, idemo. Evo, dobit ćete. Možete sačekati da odem kupiti sebi naočalo 13 maraka, pa bi vas mogao. Ja stvarno nemam, ja ne mogu sad na ovo dati. Jel me razumiješ? Možete sačekati da odem u apoteku da kupim, nemam naočalo. Upis u sudski registar, što želite? Šta je ovo, neki, jel ovo skriveni video, smiješni video? Kakav upis u sudski registar želiš? Fus, drži kameru vam. Drži kameru. Možete ući dole u službene prostorije isto. Sve ovo službeno. Ovdje je pravno lice, udruženje Mladi i Velika djeca. Hoćete, molim vas, dati mi dokumentaciju? Evo, gospodine, imate ovdje dokumentaciju, gledajte. Najljepša dokumentacija, ovdje stoji da smo mi to. Ko ste vi? Meni odgovorite, ko ste vi? Ko je... Ko ste vi? Legitimisali se, predstavili se ko su. Evo. Dobro? Hoćete ovo riješiti? Hajde sad idemo, evo, traži ovdje, molim. Ne sad da tražite, ne vidim, ja imam doktor, pokažiti, +7 imam dioptriju, ja ne vidim. Možeš ti staviti ovi naočale sebe. Idite mi kupiti 13, ja ću tebi sve pokazati, zašto nećeš da se snimate, zašto ljudi? Zašto ne želite da se snimate? Mogu dobiti odgovor, zašto ja ne smijem snimati? Zašto si mi ugrozio ljudska prava unutar mog udruženja? Ovdje svi me poštuju, zašto me ti ne poštuješ? Što bi ja tebe poštuo kad ti mene ne poštuješ? Ko ste vi, kriminalci? Korumpirani ljudi, jel niste korumpirani? Pitam vas, ovo je pitanje. Da li ste vi korumpirani? Ti si to već... Da li ste vi korumpirani? Da smo mi korumpirani. Pa pazite, ja vas pitam sad. Inače mi imamo problem s korupcijom. Ja vas pitam da li ste vi korumpirani, da li je to isto loše? Smijete mi odgovoriti da li ste korumpirani? Hajde reci da nisi korumpirani. Ja nisam korumpiran. Dobro. Ti si me oslovio tako dječka. Ja sam te pitao jesu ti korumpiran. Sad ćete odmah prijaviti u tužilaštvo, zapamti. U tužilaštvo pogotovo tiđe, ja nije prijavio. Prijavio sam i Debelica. Bujrom u tužilaštvo, prijavio me, ako još poljubili, ubit će od mene. Da ne, ozbiljno. Bujrom, u tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koja nazivam korumpiranim tužilaštvom, ti prijavio me. Ja ga nazivam javno, imam pravo mišljenja. Imam, prođeš Facebook moj. Ne znamo se. Izvolite, gospodine, upis u sudski registar, jel? Ili mi donesi dole, ne ide. Daj ono klasično. Daj ono papire, sve ponesi vam da tražimo, nemam cvika. Pa mu nađemo upis, nađemo članove i pristupnice i sve. Samo mi recite ko vas je poslao i zašto ovako radite i zašto tako Poslao je neko ko ti
želi I evo, zašto ja ne smijem sebe snimat, budem snimao Karavića, Marića, ovi gospoda se ne smiju snimat. Oni su ti koji su, ja smijem snimat policajca, nikad mi je rekao ne snima. Ja sam snimala policajca. Nikad mi nije rekao ne snima. A vi ste mi rekli ne snima i vi ste državna služba. Jeste vi državna služba, pitam, države Republike Bosne i Hercegovine, Federacije kantona. Da li ste vi državna služba ili ste vi neka služba privatna? Pitam, evo sad, eto ti prijavio na tužilaštvo, unutar mog druženja si mi prijetio, unutar si mi rekao odmakni se, odmakni se još 2 metra. Nisam to rekao. Odmakni se ti još 2 metra. 2 metra. Još 2 metra. Moji ljudi, dragi. A kakva su to ljudska prava? Moji ljudi. Ne, ali kakva su to ljudska prava? Ljudi smo životinje. Ha, Hitler prava, evo. Ovo, znaš gdje si ušao? Statut ćeš sad dobiti pa pročitaj, može gospodin? Njegova djeca će leći gladna, A ti protiv mog statuta, znaš ko je u pao? zatvor, pa vodite Protiv statuta velike djeci je pala čitava vlast. I vidi, došao ti, evo, Bujno. Tako se ponašate, Bujno. Ovo što ste me uznemirili ću vas tužiti do Strasbura. Samo nam govori za uznemirenje. Za da ne smijem snimat. Za, evo, 2 policajca koji mi prijetiš, piši Blaško. On nije Blaško, on je gospodin Mitrović Blaško, policajac koji, uzmite svoj rokovnik, zapišite. On nije Blaško, on ti nije jaran. On je moj jaran, carimo. Ali kad skinu uniform, ozbiljno. Halalio sam mu ja zlodjela. Halalio sam mnogih zlodjela. Okrećeš riječ. Ne okrećem ja riječ, ja govorim istinu. Ja sam rekao... Ja govorim istinu, nemoj Bogumilovski se pozdravlja, to je naš pozdrav. Znaš, ovo je naš pozdrav. Ovu prijavu pritužbe i prijetnje od strane tebe prema meni. Vi ste meni prijetili, oduzeli mi ljudska prava. Ja ću to dokazati, imam se dok. A vi dalje, kad meni oduzmeš ljudska prava i slobode, nije da ti prijetim. Zamolio sam te da izađeš, nisi izašao. Jel' tako bilo? Pa šta hoćeš u mom dženu preci? Idi kod bakira pa tako reci neću izaći. Pa ćete istup carima. Idi kod bakira reci neću izaći. Pa nisam nadežan za njega. Pa nećeš. Idi kod Kukića reci neću izaći. Bio sam. Idi reci neću izaći. Pa rekao sam. Pa ja, super, njegov si da. Super. Nisam. No ne, odlično, dobro došli bola. Dobro došla korupcija u veliku djecu. Evo gledamo s očima. Ja sam vas pitao. Ja sam iz Živinica. Ja sam car moj iz Bosne i Hercegovine. Slušaj. Misade Dediću. Ja kad ukcam Misade Dedić izađe mi onaj Misa što je Vlaro u opštinskoj službi Tuzla i opet zaposlen. Mislim, ozbiljno. Izađe mi Gloman Misade Dedić, moj drug. Ja ne moram znat Misade Dedić. Ja hoću državu da vidim u tebi. U tebi nisam vidio ni kanton, ni državu, ni ništa. Nego si mi došao oduzimati ljudske prava i slobode, bola. I ti ovaj Mašić. Ljudska, da te ne smijem snimati, evo snimam. Bićeš na svim vijestima, Mašić, ako mi ne kažeš ko te poslao. Šta hoćeš ovdje, zašto si došao? Da izvršim inspekcijski nadzor Natki, po predstavci. hoće spisak mojih članova. Članovi moji, ovaj inspektor hoće spisak vas, vaše adrese i to. Privatno ti, spisak članova tražiš, bola. Daj ti meni spisak tvojih ti svih inspektora, mogu sad odmah dobiti. A dobit ćeš sve od članova, spisak članova ti da. Gdje sam ja tu čuo, spisak članova. A pričaš što ličemo. A imamo spisak članova. Ne, nećeš dobiti spisak Ja članova. vidim dalje, da vidim. Vidi, vi radite svoj posao. Izvolite. Šta vam treba? Ide broj. Ide, evo. Ugovor o zakupu. Ide se. Osnovna dokumentacija koju imate. Ima se. Imate li ili nema? Imamo se, ali nemojte. Što si tražio spisak članova? Dajte. Zašto ste tražili spisak članova? Pa ćete mi dati ili nećete dati? Ljudi, policija, molim te zašto? Molim te zašto me ovo gospodin? Čiji ovo alkohol? Kakav alkohol? Pivo, gospodine. Kakav alkohol? Vino. Ja vidim vino. Kako vino? Pa, jel samo to vidite, jel ima igde žesto? Imaš ti da dobro vidiš potvrdu, hoće sad čekaj, šta ti sve treba? A vi cijeli meni Ajmo samo vidjeti. to ljeta. Osim spiska članova niješ dobro. Šta još treba? Ajde, vidi, jesi vidio ID broj, jel ti moram donijeti? Ovo je minimalno s čime čovjek može da radi. Vidite... Ajde, nek piši on šta hoće, baba mi se odmene da mu donese veliko tu sve. Radim i ja i moja djeca su tu, non stop. Nema veze, mi smo članovi, oni šta hoće. Ajde. Šta? Da upišem cijene. Neš ništa upisao. Nema veze, Pa ja ne dam mu završit ništa, ćemo, nema nema. se ti sikirat. Gdje mi papire, ba, da on pregleda, čeka, niješ mu ništa pisat ti, ba. Stani, Dok ne dođe dobro. Mirza Hrustić. Ja naređujem ovdje. Ja naređujem. Evo ima sve cijene, piše. Samo. Ajmo sad polako, dajte mi cvike, 13 maraka, idem kupio apotijek. Ajde, ili dobro, i Idi mi cvike. kupi cvike u apotijeci, Sandra, molim. Evo sad. 3 plus i 7 plus, dvoje. Pa ću ja zamijeniti, pa ćemo mi sad početi surađivati. Ili reci Mirzi nek dođe, ili vi se najavite kad hoćete.
Kad će se najaviti? Nemoj dva pisat ništa ti, nemoj molim te unutar mog udruženja pisat. Pa cijene, bolan, Neće on meni minimalne ništa cijene. pisat dok ne vidi kako smo mi dogovorili cijene. Neće on nemaš pravo to. Nema pravo on ovdje ništa više. Želi, ja imam pravo najbolje. Pravo je na strani građana, on je u udruženju građana. On je kantonalna inspekcija koja se nalazi u udruženju građana. Češka? Šta hoće on? Nema. 4 marke. Šta hoćeš ti sada? Kakve ti hoćeš? Dok ja traži tebe nema, nemoj se praviti mašću budalac, čuj. Šta hoćeš ti više od mene, od papira, nemoj me zavkar, ne vidim čovječe. Ugrozili ste mi ljudske slobode, opet ponavljam. Ugrozili su mi ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Čovjeku koji je pisao o genocidu, koji nema penzije socijalnog, koji vodi volontersko udruženje. I mi imamo ovdje najviše članova u Bosni i Hercegovini. Hoćete sve članove da vidite spisak. Zašto si mi tražio spisak? Dobro, pa vi ste članovi, postupite im papirologiju koju Pa kako kad ustaje tamo jebeno ja ne vidim? Najavite se kad ćete doći. Slušaj, premala govori. Hoću da se ova gospoda najavi, doće mi pravnik. Sa mnom, ja s njima ne mogu razgovarati o predsjedniku. Ovo su fašisti. Fašisti, ovo je fašizam. Ovo je fašizam i fašizam i fašizam. Ovo je fašizam. Što ovaj radi i što ti radiš. Ovo je fašizam, ja dokazat to. Dokazat ću na sudu i na tom tužilaštvu koji si ti rekao da ovo što vi radite je fašizam. Imate pravo sve. Fašizam, uznemirili ste. Znaš sve o meni, pa vi ćeš da znam ja o tebi. Znaš sve o meni, znaš da ja ovo ne mogu. Šta da mi pukne srce? O što? Pa eto, pukne moguće negdje drugo. Kad kreni infat, sjeću se. Ja tebe nikad nisam vidio. Zare, Vidjet će to tvoja djeca. ja tebe ne puštim ni mrva. Pa ne moraš puštiti. Kao instituciju države ti nisi to, rekao sam ti. Vi ste za mene ovo što sam rekao unutar mog udruženja. A onek piše šta hoće. Bili, ja te volim i za... Daj mi papire, ali je sve doneste ovdje sad. Uzo, znaš gdje su papiri. Sve odnosno donesi papire, volan. Ti ćeš meni traži papire, sad pristupit ću po pristupit ću, volan. Ti ćeš mene provjeravati, traži spisak članova. Za koga? Za koga ti treba? Almir. Zasipi, osa. Almir. Za Ospice, ide on Ospice u zatvor, Almir. Almirovo lutko, Ospice u zatvor. Slušaj, ispitat ćemo se šta mi ovo radite, zašto ovo radite? Almir. Ma nema Almire, zašto to govoriš Almire? Predsjedniče Almire. Gospodine Mešiću, službeno lice, kantonalne inspekcije koje, šta hoćeš od mene? Nemate... Hoćete se legitimisat i dat mi rješenje. Šta da treba? Hoš Iliću ga? Da. Da idem kući sada. Imaš vremena. Imaš vremena. Pa vidi mene, volim čemu sam. Hoćete gospodo legitimisat čovjek? Vidi čemu sam. Mene da legitimišem. Hoćete legitimisat čovjek? Gde Sandra torbu fotografsku? Čovječe, dok možda ne udar Neću, papire. neću. Ja stvarno ne znam dok. Materim, ne znam, ja vas zamolila da odete i dođete drugi put. Nema veze, nema veze. Čovječe, dok možda ne. Samo malo si polako. Gde malo još nisi, gde sjeta? Nemoj biti blizu, ba, osjećam se. Ja vas mogu Pazite ovo, više. šta je ovo? Moja će djeca Šta je ovo? ostati bez oca. Šta je ovo? Pusti, šta je ovo? Gdje, stani ovo, šta je ovo? Evo, moja lična, pište. Šta je ovo? Gdje mi reći potpredsjedniče, šta je ovo? Ovo ovako više nema smisla, ja ne znam stvarno kako mi se borimo. Čovjek, Jel možda fašizam, ne treba sin? da Čisti osti fašizam. Čisti fašizam. A hvala onima. Ovo nema smisla doći. Gdje? Nema baš. U 12. Ja mi idem ići iz kola, Nadam se da slušaj. ćete doli kod komšije, pa da nisam Galamu i... Idi do kola, slušaj. Nema Mica, molim. Idi vas, slušamo gospodu, volam policiju. Ne koja- slušam ništa. Idi da sad se lektiniši, ne znaju ko sam. Slala sam hitnu u tebe, Evo, hoćeš? učuzli, ne zna ko sam, ja hoću čovjek. Hoćemo napraviti skandal. Eno, u kolima mi je bolan, slušaj me. Molim. Gdje izvadim iz kola, gdje su mi ključevi? Što si me pozvala fino da dođe, evo ja došao fino. Ja ste fino počeo. Piši, sine, piši, evo ti sve ti donio, man, sad sačekaj si, ne znaš jel ti ja dajem ili ne dajem, sačekaj, da vidiš je sad ja, sačekaj. A ja car imam probušena pluća, ja moram ovako pričati. Vi su dobili sve moje zdravstvene šta ste uradili sad čovjeku koji je zaslužio da normalno priča s njim, a da mi ne govoriš tako, da mi ne pritiš, odmakni se. A rekao sam, jebi se i ti i svi se jebite koji ne radite po zakonu. Svako ko ne radi po zakonu, da Bog da umru, i on je čitao nema Ja fazu. se slažem. Eto car. I ja se Amin, Bože moj dova. Pa slaži se ti, ja kad to proučim, vićeš šta je. Eto, ja ti sad slažem. Neću se birat, pusti. Jesi ti moj član? Sine. Pitam, če si propisala pristup ću dobila? Jesam. Super. Smije Tek se, sam znam da si polako. bolestan bio. Polako, ne, bit će i oni bolesni. Bit ćete i vi. Neću, neće mi ovo raditi. Dobit ćeš možda Šta je i ovo? beli Toga pola. se igra.
Toga se igrate. Ja se vraćam u politiku i to danas odu u SDP, carko moj. Nećete vi biti inspektori kad se ja vratim u politiku. Dok ne budete ljudi. Ljudi. Prvo ćeš položiti opet test inspektorski, pa ćeš mi objasniti da li si naučio to što kontrolna inspekcija treba da zna. Ja sam diplomirani ekonomista po vokaciji, redovni student, nezaposlen caremo. A ne znam gdje si ti završio, provjerit ću. Gdje ste vi završavali škole i kako, i to ćemo provjeriti. Ja znam i Bahiju kako je završio i kako je dobio i kako je izabio. Ja znam puno toga što će sada izvadi Belka. Pa ćemo vidjeti ko je ko. Duraković će mi dati sve papire od tebi. Zato što ga Jasmin zavalio. Ja govorim sad ko istraživač novinar. Pa će ti premijer donijeti za leđa čitu sve papire. Pa ćete vi sada po 1.500 što uzimaš, gospodine, ukladio, sve ćete izaći. Sve će izaći, vjerujem da će izaći. Sve će izaći, vidit ćeš sad kako sipa. Svi ulaze u kantonalnu inspekciju. Ovo je sljedeći korak. I onda ova gospoda, moji drugovi, policajci koji vjeruju, će da ove ovdje privedu kraj. Kao nekad isu. Eto, amin, Bože, vidit ćete. Evo, ne smijem se snimati u vršenju službene dužnosti. Ja to još nisam vidio. Jedno pravo mi oduzeli, ne smijem ni snimat. Jesi mi donijela lično moram izdavati? Jesam ja sad... Ništa više. Zadovoljno. Daj mi izvadi člansku kartu predsjednik da se molim te iz novčanika. Daj mi člansku izvadi sa pečatom. Imam novčanik člansku nađi. Gdje njemu dobro? Dobro mi je. Gdje zavljeno nešto? Ja neću ovo dalje. Neš dalje tako. Čovjek će pozliti je Boga majka. Čekaj, a ti ne da li se snima? Šta je, gdje čuvaj iz kameru? Ja Kusok čuvam. snima i sve bolno, šta da mi ne da? Čovjek će pas... Ja vas mogu da odete i da dođete nekad drugi put. Original, na uvid original. 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 Papi. Beli, papi imaš svoju djecu. Njih nije briga za tvoju djecu, ti moraš misliti na njih. Papi. Daj mi pristupice isto, ne sve. Evo. Daj, 3000 pristupicama donesi vam. Donesi